Pozdrav svima i dobrodošli na Dragon PCG. Ovo je moj prvi video na ovom kanalu i snimam ga isključivo da bih vam rekao nešto o sebi. Kao i većina ljudi u mojoj zemlji ne raspolažem nekim finansijskim sredstvima, ali radim i studiram u isto vreme. Sve što posjedujem kupio sam samostalno i od onog što želim nikad ne odustajem, a verujem da i vi postupate isto. Od uvijek sam htio da počnem da snimam za YouTube kanal i moj prvi kanal je bio na engleskom, što je po meni bio promašaj i na ovom kanalu ću snimati isključivo na svom maternjem jeziku. Sad, ovo što vidite ispred vas nije tu da bi se nešto hvalio, nego jednostavno da prikrije prostoriju u kojoj se trenutno nalazimo, odnosno u kojoj se ja trenutno nalazim, pošto vi samo gledate ovaj klip. Nažalost, to je moja kuhinja i snimam u ovoj prostoriji isključivo zato što je to jedina prostorija u mom stanu gdje mogu da snimam, jer ne živim sam i nažalost svoju sobu nemam. Dosta sam ja pričao o sebi, da vas ne davim više, volio bih da mi kažete nešto o sebi i valjda ću jednog dana dobiti makar jedan komentar na tu temu. Inače, što se kanala tiče, snimat ću za početak revieweve, odnosno recenzije, unboxinge, odnosno otpakivanja i gameplayeve, naravno ukoliko mi ovaj laptop koji se trenutno nalazi ispred vas to dozvoli, s obzirom da je sigurno jedno 3,5 godine star. Neću sebe ograničavati time što ću navesti kojim danima će izlaziti klipovi, nego ću snimati kad sam u mogućnosti zbog svojih obaveza. Jedini razlog je to što ne želim da mi ovaj YouTube kanal postane još samo jedna obaveza. Hvala svima koji su gledali ovaj klip i slobodno komentarišite, lajkujte, dislajkujte. Ako vam se svidio sadržaj ovog klipa, subscribeujte se, jer će ovakvih klipova biti još dosta i nadam se da ću ispuniti vaša očekivanja. Još jednom hvala svima, pa se nadam se vidimo.